danske popsangeren Kai. Sejler en morgen afsted fra Næse, Gurli og Karl. På chancen den sidste skriver et postkort afsted i en lille båd. Himlen og havet og masser af kage. Måske helt til Sverige, måske til Amerika, men aldrig tilbage til der, hvor vi var. Til der, hvor vi var. Bølgerne brydes, vi sejler mod solen, blæser i modvind. Vi kan sgu det hele, måske helt til Sverige, måske til Amerika, men aldrig tilbage til der, hvor vi var. Til der, hvor vi var. Vi sejler en morgen med masser af kage. Vi kysser i modvind, måske til Amerika. En måge, der taber en klat på din kind. Du siger, det giver lykke. Jeg ønsker for dig, gå med. Måske helt til Sverige, måske til Amerika, men aldrig tilbage til der, hvor vi var. Måske helt til Sverige, måske til Amerika, men aldrig tilbage til der, hvor vi var. Måske helt til Sverige, måske til Amerika, men aldrig tilbage til der, hvor vi var. Godmorgen, statsmeteorolog Jan Erik Johnsen. Ja, god morgen. Du, vi får vel vente litt med å gi seilerne sitt på tross av bølgeskvulp og måkeskrik her. Vi starter vel øverst på Fenalåret som vi pleier. Ja, riktig. Og når det gjelder Spitsbergen, så er det forholdsvis mildt der oppe. Da snakker om temperatur på rundt 9-10 grader. Vi har fått svært varm luft fra østlige områder, som har da blitt avkjøtt litt på veien over havet, men allikevel. Men før den gikk over havet, holdt jeg på å si, jeg har nemlig fått noen meldinger om noen aldeles fantastiske temperaturer i Finnmark i morges. Jaha, du går rett dit, ja. Ja. Ja, det er svært så brukbare temperaturer, og det ser ut til å kunne holde seg når det gjelder Øst-Finnmark. Og det vil nok nærme seg bortimot 20 grader. Og vi får nok se en god del sol, men noe skifting i skydekket. Og ikke helt trygg for at det kan komme en annen ettermiddagsbyger, men det tåler vel de fleste, tenker jeg. I Sør-Troms, der har det kommet litt
kjøligere luft inn på